Atiafo pramo ana atoi wia soso abo ye ma ha makwa bedia na chese Kasiebo is tasty no a ena bre no aso no ye de twedi apo ye ho nyankropon ase sanso no na da ma se de enwom ma na kano no wonchen ena akra nyina eba obia ni ba bia ye obekọ wona akuta nkwa to be udi bi dum ye ya na enim sa dumala kwa ene ye nya ebie awie ba de workers wo ma dum ni bia kan ye te nkom na ye nuanom a wo mutie nyina so ne wo bia sori akora adwuma so gare wo ma da ya sabe onyankopɔ twedi ampene se wo bia yare mu obia ho dene de obekɔ yew wo bekɔ wadio adori ohwan yo weekend fo bia kɔ na emehia eye adwala no amen nti awie ya shada ma akɔ abade mu odene ba de workers yesu ne enie ya ba bibim lady afi okua haja bintu awie de mene mebla obidum bie kwaku adukumi ensema kase na yade abram wonim so omampani wo hwedin no se da bi ayi wo kɔ asantemantema probo no oduru no ka chom se maternity block de bedia no chese amunti o do Friday dia maternity block de bedia im se na de age gon wo so be block no no de mamfa maternity wo be block no ai ya bako ya nim dia ne ye kwa akɔhɛ omampanyin ne nsɛm a wo boy ne asofo otutuom de nkotwetwa baabi opanyin bi a waben ɛwɔ amanwosɛm mu wase utu mbra no akyerɛ si kura utu no so omampanyin mbra mekyerem sɛ enti a wo yɛ rechafo no sanso ɛna ɔyɛ wo ba fo Friday sɛ omampanyin yi no ayi Cynthia Morris so o meyɛ soafo bɛhwɛ mma ne nkoda ho nsɛm so wo so on de yenuan ma o madi dam o wo mo ahodini o ɛma o nkoda o wo ne obia bɛka bom wa yɛ adwuma ne bɛhwɛ Dr. Spio Gabra so de sema ba betu dwo se hu nye ne hu wanya ne ntre sa asantemanta mu nipa bi asɔre agina sɛ kyenkyena nkyɛn JM to aso no no ne de enka ne kotu kura na aka ne hyɛte sanso ana mpanifo akɛseɛ no wo mo akyerɛ sɛ Pentecostal Council nyina do wo mo pai bo ɛbɛta mampani na na do akyi adan a sɛ de na sɛ wo so wonyi ge ntumu nna anyi ge ntumu kyena no wo mampani wa hwɛ ya na abaifo de attack bɛba ne so wɔn bɛ bɔ mpai de mo den de attack na chi sanso wo mo support asɛm a wɔka no ye bɛ kɔ Lagos yapon no mu na wokopie mu ɛwɔ hɔ de a sɛ adesuafo no bi wo mo nya baabi na adan a yɛse ntumu agye hɔ abɔ so ti panyifo so obespray kafo na ɔde atumu anase sanso na bɛkɔ University of Ghana suapon kɛseɛ baako ɔbɔ ɔmayi mu nkra ha Legon hall baako Legon hall yɛ to school fo ni nyina firi hɔ no ade ntira ni nyina so yɛ bɛte ɛho nsɛm ne ɛyi nsɛm aka ni nyina ba so mpanifo kyɛ so mpesika na mpuntudwuma wodo bi tɛ 1D 1F no ne ade nyina wayɛ no ɛno so waka ho asɛm ni nyina yɛ Kasiebo yi ɛne yɛde bɛbrɛ mu ɛsɛ bi ka we hu ne abɔ ne bɛdɛde ba ne mu adwenkyerɛ no fabra Adom 106.3 FM Facebook wo de bra ho se bram na afei yabom se go ama wiase amasa nyina da atibi sanso na fia pokua Vimlady real Vimlady ɛne kwaku adukumi wo de fa ho so a sɛ de tibi yɛbɛkenkan sans mu adwenkyerɛ ne ka ho a ɛna wie mu di ɛno na ma ne tasty angaz sa pepe na nsɛm no ɛtia wo de ba ne akenkan ma ne madam ma ɛyɛ fresh lady capsules ɛne holy insecticide spray wo madam ma de kyɛse yɛde vim yɛde bɛkenkan adwenkyerɛ na de ama mo yɛwie ya ne akɔtrotro ma kɔhwɛ de nkrɔfo adwene yi wo mu sansa sɛbio nyankopɔ de woni mu nti wamfa nyansa engu ba akofo tiri mu enti obia nkyɛ na adwene bi democracy ana dodo amamu no saa ɛne asekyerɛ ne yɛnyina atumi ayɛ akyehye ɔman ama ɔman yi agina yie papa nti petroleum lubricant engine wire papa wudugu ka ni mu a break down pa di break down saa baafuo kora no wɔn tata wɔn de no asoma wo nya de abenya bi da ɛwɔ asase so na kyerɛ sɛ da bia wɔka ne yɛ kama tɔtɔfo ɛne taxi fo nyinaa yɛsrɛ ɛne amomɔmɔde ana kyerɛ sɛ motimi de bi egum ka nim Kasiebo no mu de adutwumwa Herbal Industries wɔn na du nnura ɛboɔ manfo papa mu nya hodene de bia galegale wo kɔna wo ba wɔn a drone de nu bran ne de ahyɛ ndudo ɛne yɛde abitɛ so yɛde ma waduro we nyansa ya bɛnom aba bɛboɔ wo so gripe water batten bia danfo ɛno no so wodi ma kɔda no a wɔnya hwehwe wɔnya le basa de bia wo batten bo no ma wodi akɔne aba hospital doge na yɛ de ɛsɛ na fata wo bɛkɔ hospital a na kyesa kɔda no bia wo nyini na ne mu twe ɛno ti na wo kɔ no ɛyi Second Kings Real Estate mpacho we de ma kyerɛ sansa brochefo yi mo hunu amane abrɛ Ghana fo so brɛ asase fon ɛne asase wagadre ankɔfo di sisi nkɔfo mesrɛ me bɛ ma no ma na wakɔ kɔgye asase a wo ha bia ɛma hɔ na wonya problem bia so ɛma wankasa ho Second Kings ɛno no Franco Trading Enterprise ɛna di phone papa dia bant ɛne wo yɛ WhatsApp wo Facebook live wo WhatsApp call wo wan hwe yɛ na kunu wa brochi ana yere wa brochi wo yɛ WhatsApp call cross hey wo boa
I was a corner in so or because oh boy because we be an phone and I use to be Samo Franco dear. Hey, a years of market for me no co biaro, Quacuba, and Ablo for not to say what's a yina Franco no more de casa. Tabia ba mescha and the castles papa be one no man what did deep and quab and kufu says I make us say we will be tirancho home papa bia for no crowd to be what to be vitamin Bobby pa na so ya no baby and one what the CP men and women castles as we hear man member what man heavens mosquito coil and his spray few once now and tum tefre woman idea papa mo woman if your tremendous castles and your man ya diabo to say go ye so I just a check at your man Adama and you Kasiebo no e be tesi and every woman na fa na se ani hira emwo ya from a vim lady e haja bintu na dromo e we me bra ba ko pe obi dum bie kwaku adukumi and ya de Kasiebo e bre wonti ene nya abotem ye pa ne bie wasom ne fa e Kasiebo no mra we a ene e pork party na fi ye fro be pon so akọ be president Kufuor wo e wa bri wo no mama e nyina ko twaspe dede won say yes life is short to ojuani ne ya anya sa me boss Martin kansa nyu mama wo si jiwani o ada wo beba no wo be kuma je nani hwe jiwani yanto asem no so ani anhya se wa santemantem his excellency wo mapani na adodankwa Kufuor do weke ado preman ado ganganga ado chese de pe ganga akra ne de aka ndi ho bra we na just what one time nkofo so wolu hwe wo mu hu ya no woruma no watuasi ekire na chese abato baso nyina wo oru wo mu ya na pepe wo wini a chese more than 10% of the vote waje at the account na make say nanado wo kwa probo wa sentiment ma make say woduru wo no ma dendende wo kwa chairman hia no ade ba kwa die excellence nanado dan Kufuor do kuma so ne so be boa na sentiment say afa ne to ma pefra na ni nyama na sentiment kuta kane no wasa agi na de bio na de eda o ma penya kuma so pa ne se de bi won tena ho no ma se de sentiment tie won hwe emma ne ma bi a enkoye anto anchia baabi na beka o ma pani ya no wo ba ya ye nua be ma set kwa me boate ko documentary e fa se de emma kwa wo so okuma se a gi no wo mu wuo no ne ade na yire fa to no ho se de bi wo be si maternity block company ampa wo de wo se ye yo si maternity block yi e de ma konfo no che na duduru wo no se maternity block ba ku bi wo konfo no che no se no kra de ache ama we na ache ama ne odu wo no ma block no anwe ne sin 40 years nie yensi block no enso maternity block si kumasi abonte so no se da bida want na honum to okoyo pe no to besi wo so obesi aka de ne yiri si ye no ho na we si wi a e be fa nipa be se ahankono aduokunu nsia to de 1000 people kra no ene eduru ho esa wo mother and child block wa enu se aba wudu abesi nyina ne nyina o manyo wo bia ba oba behwe no abeka brofo saa no okọ wabeka brofo no to da bi akokora wa wanya kra nya bibia nya sentiment de na nya saa block no to obesi what the ma sentiment for any akokora wa oba no okokora wo mbe say nanado we do something when kwa de nanado you do something pa we na ya ene ma form you am so you do all we dey you do all no aye no de agya wo mu na nanado kwa sentiment aprobo ne se wo de kopie kumase a wo de asemi ato wo no ma hye wo mu bo asan de account na nkofo bi tinche am say hey na wan di wan afi kwa na nwie yo we nyina wonyo ye na wo san beka hoi we wo betena kumase a na sentiment ene fo ma akoma 4 days asana owia afi ayi region obesa ko bia na mantem obekọ no wasan de no ato so yenti excellence na nado ene nsem a wode atudwe so afibia no mo de no kwa kuchinchi o manu region bia o mekọ na mi ama kwa kohwe de enkoso na we metie amanfo so asa nseme da won kuma so a on pesa ban bi tumi ya ama na de me ma me ba be o se ni je bi ma me afenya isise na ba ma kusema kwata wona ye nkwaya semno na me hu se sise pese ye ama akwaya wo kuma se ni asantime nyina tumi pagya na be fefefe do ye bo ho apo ti me ba na ba be dead ya ma asantime no bi hu se me ye Rebecca waba no ba be boa okonfa noche aba be ye no ha asobi ani child mother and child ward wo e da me kuma so a me pese me sre na me hwe kwa me tumi ye sky any maternity ward na betra 40 years ni pese me ye na me di se me aka enti baba be so se kwa bi aso e bi kra ubedi machi akoja ba ko pescara se baya ya sam kakra me da se sabe pay une mahene pay for you kuma senso abom share na ba be share mo fefe sa that's
enti we de na do dan kwakufu ado wo kohia wo tumfo na ase to ababio wo te kokoso pa na che se aman hene nom ne mpanifo ati akonwa so nyina na do de to wo manim se we de pa de block yi wonim wate ho asem sa ada ho no ma mfia duana nie wabeyo na onza na do de wo katwi kura wo che se de wo ka brofo no ane se kaneshifo ma wo mbenya no wo de ensem wo nyina tu dwa wo chire mu na kaneshifo ma na no yekọ mu a wo mo ka de che na do se na do ka brofo ya wo nti o na nyi wo mne ne call law school nti ya won kan say the boy is going, the woman is coming. Not just womate as we dey anado twi no e che brofo kra wa bene papa na ode we wode atu edwaye nua be ma ohimi tewie di nanado achi e wo enefo ma akoma na po bo a wo kona santimatem to ohimi we dey sere wa dada ma fami ene ehunu ba bia nanado maduru sese ya ne de moyo no ene asem a wo ka na omanfo so nte na wo mu hunu de ekoso nyina nanado dan kwakufu ado aprobo a wo kona santimatem wo say maternity block we di 40 years aban bia ba no okọ 4 public kwa ye sha 25 eso na nado so obeye ama asantemantafo bi ehu onse no we kura no wo kan krofo so mbeka ya na no wo ba kumasi wo kofa minister of transport Rose amakwata ne ba ho be ka chonse kumasi traffic ne enye wona nado kura wo dwa saa de na ekoso kumasi no so mra meyo eni se na sen wo mo ye ya kwan no e wo no to ndo nia groda wo komantem bia mu regional minister bia wudi rough wo ba obechewo wo ba so ro chewa asma te se rishafo ba wo be pam wo ya no te wo hade a wo be puri ho pa ye nto so e ne enkom ya wudo bi ye to so de ane ye kwa kwa reshuffle man panyini ye na so afo ni bi o yi o mu firi baabi dum ko pie baabi na no panyini bi a wabene pa ye e wa manwesem wo kasa empuna impro kasa enhye legonso apon mu no kire na de professor Ransford Jampo wakasa e de afa ho wase edi kan ga na de hye nyina da ye mo man panyini emra ni pam ye mani nkutru ne mo na ba so e pia wo esan se de waye ne de e ya de wo bi nya bi da esan se reshuffle no ye na wase a very strategic naturally wo sheda de okode brisa mo wotu anesem mo jabu mani e hwesa de no masi ko wo mamu no se dabi se de no masi ko no mpaboa te na nante asesa eni ti oso otimi sesa no ma bi se de be yebetumi aboa ama ni tirim posa Ghana wo be kuru yen ede akwa kwahwe nkwa no etumi abam na mu masamba akopɛ no wo ka ede akere no sanka be ya utumbra no akere se kura utu no wo so eja kwan wo fa so de fa asofo no wo be kyerɛkyerɛ ma Ghana di hye nyina da etibi na nkasa de no kura no ke bi hye den se sansa mamra ni chama constitution no kyerɛ so mampanyini wo pa wo fa wo bi wo pɛ so otumi yi obi adi abre obi antumi sene de che anaso obi antumi ko bisa ne bibia na so mampanyini na na dan kwakufu ado asofo ne mro fa wo no wo manipa no begina ho a no waka nipa na bakwasa mene modem ba wo bo adwuma wa ye de na so ntie wo hu ya wo de fa ne 90 saa kwan na so ena nka wo so wo fa na gya wo de kyerɛkyerɛ so e bia so masi mehwa na ho ɔden na ho ɔden wo benkum enti na de ni ko benkum na ka meka se bia ko betumi abɔ no ho ɔden wo nifa anaase bia wo ko nifa no abɔ no ho ɔden na so sɛ de osi bɔ no ho ɔden wo nifa no me hu ni sɛ benkum ne ya to kyementi ko de ko benkum kakra enke betumi aboa saa pepepe esan se baabi a kyekyere aboa no wan ye san nanka Ghana de hye nyina da tibi na mmade ba ko ha ne pa ene se asoafo ha ne du no na ko onim se ko mampanyina agya nka afia chi de a ko betumi ehwan so amana ba fom kakra na so ko ba ya ba ko asa be kam na ko edu ba ko nde hu ni se hyehye pa na so makonim ofa ministers or church ni ntia ofa asoafo ni nyina nti obo edi a no a kyerɛ sɛ wei oyese the bibia de say why say you made that into no me feel say obetumi aye nti no say we be bin see that nti na me say expect say yeah reshuffle mo so no betumi afa kwan bi so a kyerɛ say we e bia na why say nti na ye no ana do na kwa ana se for say hamuago ba fe empen bebre no ye reshuffle ye church but na ne can say the prerogative of the president to appoint and to reshuffle or to sack massive in my power fear share by explaining the reason why I'm appointment in future say utumi efa kwan bi so chere kakra me bi no mo so te ase say okay bibia ya adwuma ya kesene no we send ne na kwa ha it aids the quest for greater transparency in governance. Professor Wewen was a trim sabo suba na meja paye we di okuta ne nsem ekra na achechede o mampanyini wo srewo papa so afo ne de e doso do ntikebe yanka hwan so ana many da kwan say anka yebete the size of the government no so I mean senka obete so kakra na mampani aye nema bibria e say
era utienia omanfo eka amubeka so a listening president na obehwe ade baako a yaka ho asem aka the size of his government ebinsi e wo Ghana Fourth Republic that and yaka ho antinanka make us reshuffle or consider sending here can the size of government and its impact or effect on the public person and so him say we still ano amfani ejuma and say enya dia eboa papa ene ayekoti ye opanyina wabene payi wa manwosem aligonso apomu no kyere na de professor Ransford Jampo eno se asrewa wo hwa ne ho ne kese no de anwene ni buo nanso de abaye ne de akwati se asrewa wo nso agekukuso ne topai etuedi o mampanyina da braka ye ko fifi mantamu ne andisi amanyuko no panyimpa woda wa no Bernard aloteje kopse ne kwetwetwe nkomo educated fisherman ena wo kyerem se asama opanyini Jampo aka ne noa no esanse Ghana wo hwe yesika sama enhye da nyina ne naso saa ye pa ye ntema ye pie ho ne ye kofa so we na afia se o mamusika nyina da de akohwe o mo a na akoye nkobesi ye koya ya sanaba ye sa fifre ni apiska ye wi asofo na sa akwaje di abrebi e botom gedegede kaprekra ennem na anu akire na wo kire se ota kwadu anu yin America bo preku wo kire na eja wo yin atopa kwadwo mponkroma wo ne dwo Peter Mbewu empanyifo mienu efiri se pa o mo sa asofo o ma bo adwuma wadre tise nikanika ya tonji fufura tum enti nheda nya nwanwa se ne kwadwo mponkroma ye se won kwaye asofo wo sipinu wo sitanu wo sipo a wono na ekwa de wo bo won samso na dwo Peter Mbewu ye yin free sase ni mundo de won samso ne adna kwa so ya ehwa ahoden de won samso. They would have been prudent on the part of president to have reduced the normal economy in the among the cry of labor and various segments of our population. By reducing the number of ministers in order to save money for other domestic things. But, well, I'm not Jubilee House. He is what he is doing. Me, I will single out Kojo Okonkoma and Peter Mbewu. I think that Peter Mbewu has done so very well for the ministry as Minister for Lands and Natural Resources in the mines. He's done so well there. Kojo Okonkoma, yes, he deserves it. I mean, he's been on top of his job, especially when it comes to economic issues. Even there, he comes out to explain to Ghanaians in the simplest terms. And that's why a journalist that I have been with him when he was at Radio Waco. And I've always been telling him that he's an emerging leader. One day he will climb high. And I'm also... ene ayekoti ye fifi mantamu panyimpa woda ndisi amanyuko no ano Bernard aloteje kos na ate se wode nsem tudwa se onyuma pa inde bedu wachi ene ntri se panyifo ya bodwuma sei na se Awurade adom ya hye wo mani monyama ente se dia na wo so obibia da kabom ne dia baso bode kese pa ede mo mo ne ekopipipi amanyuko na ka chine panyimpa wo kasa de mo pa akọ akon ye ne twetwe koma no se hwe wo kọ no tonfo obodade so no wache ne pa te se kan tete kamrama ya na wo obodade so kwekwa ba bia wo bo no na kire se woni hia no wona de hia ne pa ni parodo mampanyina pa wo mu sa soafo nto mampanyina kasa enyim ne nkrofo na wafa wo na ono aso atena se hu se ebi mu ho mo a bebi odo mo koye initially no anya dia omo adwuma no ebia eso neni nti no oye reshuffling eye wanwa it is the same recycling na the same people in ye pushi almost from left to right agrobe so dia nefi anopetutu to senipa no obetumi aye bibia e de mfa ho ne bibia ne beko nti ye de ye gina so aye 110 omampeni onhwe no nteso ebe boaye ma omaile tumi akonanim pa kwa wako no wakasa de mapipipi amanyuko no se emra wate reshafo wakase ye ba beteso ama se di parodo na abafom se ekodi de se de ma me abo apese wie ni ekoyi bia ka hwe se dada na kwati se moti amfra ma twa no a ejina fa kwatu edu mampanyini ye bibi ene ye nto aso ye da wo gina reshafo ye mampani aye ya na onim se wade bi nipa ba akopɛ no yi ni free ma ye woti ko officer jaba ena che so de na free Ghana has won ko boga kakra wo itiri emra wo ko na sunonum ni ade fa na so
kakra no ade a wono a obehu se yes abroche de na otiko no akra no wote abroche ansa na Ghana kra no wo ba ha nti we de anya de foforo bia ebe kokra ede amano nemum woni pa foforo a mampani afa no so wo mra Cynthia Morris Mrs na wo ba bi a wo ye ayi na no beka ya ba bi a mfifi mantamedo ala ye story kra na mpipifo wo mde abo ani a we ya press conference we ya press conference ma me no constituency ha ani sa Aguna West ya ma me minister ma me Cynthia Morris ya ba ye ayi wo sofo na behwe ma nkoda ne ma ye yo ho sem nyina na wo se wo no adwuma wo bebe wo hu ne se enya adeketwa na ye de ama no nti wo be yo se sebe ni nuan mo madi dem wo de won be kan school fo de won be kan ma ne memma o de anya o de obia be kan se de ba onyi obia mfiri musa so no wonyina ba bia da emfa ne sense de bon kase sebe wo esoro abofo ana woni madwuma ne che ni nuan na ko ho no de bi won de wono so ba be ye bi e de atoa ni nua ayi wotikodie no a waye no eso na tese ni nyina Ghana ene benya ho mfaso ne mom se be ya no obi anya adwene bi ase yi ni ayi na ipemu yi no kra si nkyɛn ana ye nka no kra nka ho bio no wode obi abeka ho se de be ye na aso Ghana ni bia so be bia wo bia yentie no physically challenged mo from man o ye bo no wa sheda to special school na mo from our special day now so ye ma won for repair o so ba na won ye mani the isolate on one person o ye bo hwe na ono so ne nyanko o sanchu no se bia na so ye bi se ne nyanko na no be so a ono bo nya dam na nte wo ye no na ne so ye bi because ne nyanko ye bi no wo mo fama bebre a physically challenged now so for regular mo fama in dem me the CCM school or the studies me ba ko or form your exam or your physically challenged but offer me no meeting or look very normal or they challenge no ho physical deformity no ho na mentally na emotionally no nyini anu na yepe dem na me pe de ye nti ye group na o ma wona e go ha entumi nyina from no ko enye hwe ne mana na ade na basa Friday bi mpo ne ye ko jan don ko na nam ni nuanum no ma e bo na no so transformation kakaka nti nyama ko tina ne e better stakeholders o man penyina nhyɛ no na adwin baba na ya fo ne ya information Yama Miss Cynthia Morris Mrs. na ochire mu ndi obeye e wo ho no se nkora na eko school no wo de on be franye se we de sabe onko ani frafo school we de onko we fo school we de onko da bi wo de obi be fra bi san se nkora no kora wo me ye kama no to le bia wo mu hia bibi every wo mu nua no ma aka no ho na wo ye nkora no nko na ase we de wonko we de ma we de onko we de a yesa na niema bi wo no ma wo sa kora no sua wo nya nsua de bia no de waka ekire ni ebusa no de obeye e de ama ministry no se de ba ensakraye ya ye ewa Ghana constitution nim se de ba obi wo no ma obi oni sika woni bibi edi so ati ase a che se nka bia wo de ne ka ho a ke bia nko betimi afa nkora bia ye de friend adoption no afa akora bia ka ho no atete no ya yesu aye tenata nkofo nche nyina usua bibi wo bia woni maduane we no wasua ne che se boa enso Ghana adoption law no de ane ba we nti ase ei ye ma we nti ba no na sabe nkora da ka akwa ho bebre enso ye ma nkofo adopt wo ma ke bia obi betimi kwa brocha nkofo wo foster homes ade a wo mu nyina ate eno so che na adwene wo de sho bia awa won fofora na onyi na bia sebe ni maame fi ma na de ofije na to baby a o ya adoption o de kwani e ba fado ye be ye tamata o ya ta o da ma kuma do papa po sende o fama bebre wo a wo homa nchenchen ko foko go di wana ko fia ko shawon ke ba hwe ne ya amend the constitution or amendment ho ya pe kuna ye ba fado a ye be legalize na obi aso ne nyi mo fama na chi obi ba fa obi ni bampo de wa adopt ni mpa ne nyi baby abofra no ya follow ne ehwe kwa na wo fado abochi wo e mo ye fefe isi wo anye namba wo ye juvenile canon no wo juvenile home wo fa ne kwala bone e ye bona wo do ko ho ba ka tia kra wa tetu no wa sense wa be fi in the bofaba we 17 years aboshe no da prison na oni obi a we di be 50 60 obaba na wa che ne sambole be prison ya mami a wona sese okwakoye ma ne nkra ye die mu nsam so nti we die ne ma wo dwa wudo nyina mu Ghana hafi ashama market kwa agbogborochi temakwase dwa so ebesenia de kwatakrade ayi Cape Coast kwatakraba market kwa kumasi asafokate anu ne de nyina kofodua market ayi wode se wanchi ani sunya beche market se de mu bo adwuma tamale market salaga mu ton bayire ne monum ne ade minister beba mu nyina wa beche acha mu nyina
instance adwuma no so no mo na eba beyo yento aso ye to aso de na yakwa ndisi amanyuko na kache na doctors Pio Gabra obi a wabene pɛ wa amanyusemu na ndisi amanyuko ne de wutimi koma abakwasam enyini mfrim essence o mampanyine dada ifo jakpata jeje Rollins apeto na breso be wo sofo na ohwe ngomasu amonse so wo bo adwuma ma ne so adasani etine ne babi obaba bia ododo adamfo wo panyine na nsantam wa na adwene so obekɔ no akwa kotu frank ide ama ndisi amanyuko ne ja wo mampanyine dada John Dramani Mahama wona ne dia betre de asiani na afi yahwe amega ne atimi ahu de obedi nkunim ne ja obetu frank ide ama amanyuko no na ano ne wo so na man wo tese agikpe e wa asantemantamu na nan mata konwa aja ndisi amanyuko ne nyina da bibia twa ekɔhwe mabamu ne wo mo eneja wotimi hwebo ama bibia timi konka ne cancer of edes wo mo de abetu dwa so mampanyine dada John Dramani Mahama esansan fo ne kyerɛ ne nto aso nti ne dwumadi a wo boye esrani eni to no ano mo pɛ no sanka wo mra no metu frank afama ndisi amanyuko no na epanyufo ne se mo de tu dwa no se da bi enye se bi omtim da sa brawa no mo kra so wo mo di ka koi ene o manfo kotwetwe nkomo esai o madwene no mu se ba bia befa bia no Mahama sent no sent na jiba bia na asemi ne opanyine Pio Gabra twetwe nkomo no se purukutu sem na nka ne kotu kra na kana hyete sabi kusi enya de onti bi da no no ntrim sanso ne ja bodese enya de ono so hu bi da ene no futebrebe eni tri so mampanyine dada John Dramani Mahama o manfo so wo popra wono so ba ma obi ahu se wono so oyo obi a wo ni din a eje enka wo ba bia eni tri ne se wono so kaso wo ba no ba begina no atu frank ade ama ndisi amanyuko na won de ohu ne se edane kwam because on now you can't predict the outcome of the election. Now, my answer is just what I say. Kedina Mankebi, democracy na. Obiane Kokumuti, one vote. Kaya yo, and now mechanical swam, so no vote, year one. Council of Elders, no vote, year one. It is 15 Council of Elders. What's what POB? Now, a plankefu na swam, for bet 200, that's what people pema. One of the win them, I think. Opanyini Pio Gabra no akire no so eto da bia obi o ho ayese hu ani asenkyene wona udi nkomo na yo phone so no okeka na adwene ne ade ne mum so wakọ no okohu nipa na yese nipa nim tise ko twame ansa wogidi sese de tie bia no manfo be hu sampa ono Pio Gabra dada na no wo se ba no eni tri empanyufo na omo yesa adwuma no wo be ko omo na so no akotwetwe nkomo no waton na adwene ene ne nsam ne tri mu pode amo omo nim sese de tie bia e beto omo sum no mata na chi Council of Elders first of all General Secretary waka one cram the official structures of the party when you can they over out nobody declare support for any one candidate a alliance man when you know about out before a case in Ankasa you don't do that now maybe them Council of Elders what catch and things that only them about something Council of Elders in Ankasa the woman hin obubuta menyim now also what na my lose 2016 election incidents na you lose the election Ashanti region in so many parts of the country also one church of the entire Opanyina ekotie ni Dr. Pio Gabra wono na opeso tu frank adem ndisi amanyuko no se kansampia ye kansampia a na empanyufu wonguram ebia ne wofie bola so mrante ebia ne pete eni tie ne yepo bia na tu frank wono so se efata so tu frank eni ewuti Adom Kasiebo we ye testi Kasiebo e de bra wa Adom 106.3 FM ye ne enuanu me sha 104.5 wo se tutu Bolivar de ho ana chese me ka se ina se duo bebio eni excellence na nado wo mo age wonyina afa chese be bia esaze na nado ewo mantam ni muti bebia wo so odika kwachia ayi wotumfo wo mani wura na chese afi wo hyase na ode de aka ni nyina eto aso emamo ya to asem zo mo mamenka wo se dutumu abites any Osons gripe water Second Kings real estate Franco Cherry Enterprise Sabia Ba Mr Vitamilk and CB men and women capsules Heavens mosquito coil ni spray ni tremendous capsules adalma and ede Kasiebo no ebra no we have Revim lady on Facebook Instagram na we obidum bia on Facebook for adwen channel ebra na ni nyina madama yankenkan abutere mu ada mama se de be obia no ebeduru dwomu ebie na ni nyina ka ho a aso ama Kasiebo no aye tasty pa adimu yanto ansem so de according say ansantam nie benfie kakra ne kamia say free ayi or the saying President Atamesi abreso ebesi President Mahama so besi Akufo-Addo so de abrofi wom di gay ede bia na munyi gay ntum yate Ghana hey an Africa hey yana na sebe no mo nko school kra ne mo nkofo so dem se bagimi bre kra sebe na sa bre no kwa nkofo ware mieru miesa na mo se hey criminal anu mo hye mra se bigamy ware mienu bigamy
enti wo mo shemra na esase ya abrofo na ebedi yesunti yeso ye je samra no so ebetu ma meka se at 29 Ghana criminal code wom so wade mienu a ye bigamy watomre beche watum am wadam eje se wo ye fie hu ade awade eno na ne ubetumi afa mienu eno kra wan hwe ye na ye che japade hwe ye kra bekokoto ama waso ayeshi abrofo dia ba me aja tum se ha bigamy yet your baby a fed or masadi a bass eye. Yeah, what I just walk away wedding. The pressure better money muscle. I might say, crack man, what you have no bassimeton to my with the matos and near check as can it add. And what cheer your baby gay. I'm on the BB alcohol say a alternative sexual preference. Let us say, Opa, one modna, Wopa, one nena, Wopa, one fish crab, wow, proper anena, Wopa, it has some cocoa, Wopa, sabi, unia bearman, a chip barry, Ucochiana to already. Now, why when your constipation now we team now quatna baby not ade. And no one pen, not what Baby said, you know. I dear may you cry, say a chairman, not yes. Yansuma nkrofo ya no mde wa koba brum se baburo akase bedu brabi no emenya mema wade na wanwe ya mabi beche bema baako emanso sa na baburo no kan beche bema baako akase bra brabe wa yen ye betu aduane adi ye betu atade ahye ye betu adema na ye beburo nti ye dan eno an so be wa na ade udi am betu yeso na wayi enum guase afri yeso baburo na aka onye menam se mkodi matem baburo na aka enti baburo ne ka sa wa nyina achu se yenya ni nyina ho eno kura yesese se Ghana wo cha ka be ma bi obenya betu anatre enti nkofo bi no mre no mu wia ono mo so wo mo se e ma ni bi nya bi tu wo mu bu wo sebi okwasea wo fa ba ko wanchan ya no wo bu ni kwasea sa wonim so oyire o eso no osisi no wo sisi ne yire so aka ho sansa ne yire ko nim so oba bi wanchan so ho yi kwasea bo sa na sebi wo mu bu nkrofo na brofo iso de amose yenye gay. Hey, no one de atete sa mahamati akonwa se so ne andi ceremony bi wo mo ye ho ahwane wo ko ya na nado aba na no wo ko komo wo to mo se o do gay na nado say there bi na ho de na nado ntumi nkan kase wo ko ayi wo de say Ajazira interview mo say hey why not gay no me de questions be tata ti na nado na wo ko ka say wonye gay na enye gay china wanyi ntum na wo ya wo na sebi wo de oto na sa se anajo wo de be ma oba wo de be ma be ma mo mia ama sebi wonya ekoko abetua woto ama sebi woto asoso ensua wo problem a wo kɔ ne pempam wa wo banche wo utipaye on na nado de bi ema wo hoi no wo se nonsense wo ma kwankora ma obi a enye sa enti na nado aka ni pain enye prefa tie na nado. This government has no plans to change the law on same-sex marriage. We have no authority, and we will not seek any authority to do so. I wish you the very best in your deliberations. May God bless the global evangelical. Nti Excellence na nado dan Kwakufu Ado na no wokohia eye mpanifo akese Global Evangelical Church wo mo dwumadi asunku bia na wo me Legon Hall e na ode asem kotu dwa so na nado se de nkaya esan so otena French co school san tena UK nti kwa kambrofon ya won share antis we de esan se ya asem wo de atata no achenti wo sheda keka we have no price, we don't have any power, we will not seek any authority. What kind of prince I was again with dear Mopa was one why boys in Ginano and now one high street one munina ho never pass or better say bear man in a yonko bear mamawari or ban the yonko bamawari there be there's many guests and many boys mon what be and mamma yes I don't cry in Yakopo 80 now when a general secretary Ghana Pentecostal Council Reverend Emmanuel T Bariga one bomb man penia basso support one workers or my pedway ya de mpabo emu odene ne akonkyere na beta wa chi sanse san krofo no omdi ge num ne ade nam no wom ye nipa bonfo adam money kabere kyerefo no bible kan wom asa Deuteronomy edumienu waka wom asa san krofo nipa bone unim Israelfo no kura akọ what is a promised land no wonyankopɔ ka chom se mamon koye de san krofo ne ye ne bi wose san krofo ye mo we on beta ata na anado sunsum ne physical etu on be ya akonkyere de support na anado pa ade eno na ne ehwehwe so assembly beto dano na
the spokespersons, the presidents, and no one and can was now. Yes, now a person one kasa or your tiffin and in general, a tesano, if you say no one and none yes. The better president, yeah, ready as Jonathan the Costa and Charismatic Council. They do one. The better about things near protesting against the legalization of gays and male lesbianism in the country. And he will go to every extent to see to it that the government does not legalize it. And we want to assure the president that we are solidly behind him, both spiritually through our prayers and when it comes to physical showing of support through the mobilization of amendments. And you must remember that Christians constitute 71% of the population of this country, and so Muslims is over 22%. So we are talking about nearly 95% of the population. Openia one na general secretary that Christian Council na no yera bariga no obo mampani abaso se wo nyina e de mpaabo emu odin e beta wo mampani echi se de ba damoni kabrechefo ne samanfafo ne abaifo bia wo de wo pege ibie so wo ya brofo so wo ya bibifo so wo ya junkies yo so wo ya hyiafo wo nyina fa go bendem se Ghana hade wo nya de ombeje atomu area se mansa nyina da age atum kasafdi ba kopɛ Adom haninsia panyan miensa 106.3 FM ani nuanu misha 104.5 FM Osetutu Boulevard de station yaka yentuma pama no awia premto brede tasty angaza ene eguso ayeken kade mamno ni akwa mampanyini akache biu bo mampanyini be mabo adana na adodan kwakufu ado gringo adudu dedu ado in the hurry ado supersonic ene woka sai wase awiase amansanye nada ye wani so ade hunu bi ni susu dua bia ya to ne din sustainable development goals na sa susu dua na ebi ni se ebetimi aboa ama nwoma su atimi akonkane na akwada bodware wie no wokoso wokwakosuan de nya afi no wokwakotene duase school under trees school for trees na afi awia be hye nso try bono na enoma nyina de je omo na de guo mu nkrata so sa akro na so na wose yetimi hwehunu se pomde wo se betimi akonkane so obi yare no wakware sabe betimi anya duro de ama no enye sa afi no abe ho kokodoma ababe no anaze bi ama bi kode wono anka se koto de anom na afi be kofa ensem bebredi aba sa so na wose yehwehunu se enso betimi ahyeta wo wiase afa na nyina da ma omafo atimi anya bi anom ama nafu ayedo na sa adwumadie no wose de na koma pono so pa na so panyini si mekobi ye nkwa ne kwa ye kwatie drum no ane ahanzu wonguram wose sikasem nkoyie ye ne Ghana ye de ensato efutu mu gedegede te sa akra foforo num ne nyina aka obiti na sustainable development goals yi etimi nkwa nka ne se de wope na so ne nyina da emu no kramoda aka na wose nya baso wose wode no ma begugu apono so no ahwa hunu se anya hwe kra no wono na famu de ne modebo a obetimi abo ama sa no ma na timi abamu no wo beye. There's no continent that has a greater need for the success in the implementation of the SDGs than our own, for reasons that are self-evident to all of us. We are the richest continent with the poorest people. This is the paradox of the 21st century African reality, and therefore all the matters that the SDGs seek to address really bed of all the very things that Africa's development has to focus on. But that development and the opportunity to achieve them, I don't believe is going to be possible unless 4 or 5 important considerations are brought to bear. First of all, the role of the private sector. For me, it is central. The capacity of the private sector to mobilize to seek the achievement of the SDG. Without it, and the paradigm of development, Ghana mampanyini na nado danko akufo ado ne ne ekotie no se ba akufo nkyere danfo ba akufo awredu ebu eni nti wode to Ghana de hye nyina nim wana wansem obi e wo mayi mu wedi sika to pradafo a sika ade akye so aho ebon woni bio no wo mo aboa wo sika na no na agya wo fa mebo aban se de be ya aban so betimi de awura mpuntudwuma na timi aboa masa no ma wo nyina da etimi awie mu die na yese de competition aba wo bi ankyere na adweko obefa so obetimi aboa ama sustainable development goals no aban ebetimi aduru ho utie Adom Kasiebo we tasty angaza Adom 106.2 FM yade aboafo de Kasiebo ebrem nti etwen wadwen che no so ene wadama unim dada holy exercise spray and fresh lady council say mama no wadwe bia na che say ho kama senti de nya de bi beba ho kra na de ni bia bantitena ho em obi magu ani maseria na yade nketenkete bi na ebe ma problem so ene sa de bi da bi yan komadwen che ni bi so ene si na say wo UK ano si mo Kasiebo de na fiale mama na tasty papa
better na kwadu not oh matankoma na via na mushi ano ho mete so waka se odwa so sem mo chia no ma me wa no me firi wo no onu mienu nyina wo ba pa de pe na kwantima not na je se me de me hu ma wo mo bo mo yonko ma no no mo hwe mo kran ya won ka no yonko de ene kama pa do kasi asanto no se if you like Kasiebo de bia some point you ana Rosemond kwam no edukumi coach we de je say me try to salute atin class P the last class local no say if you am so I like my tankuma pa teacher no mampa ra ma me poku abo atin me name ba ko pe no na mo sisters me enu yi mata ne vem mo de me champion atin me de bia me twa mo salute wo TV no so na teza mo na mo hum ntia ayi kwame success no say if ya matankuma e me favorite ntu hia no aya chia no mambi wate ma me bo abo achi no nanado enka wasa oti ministers nso na de na say ya say ayi kwane bi na ye di a wasa de abesi the same kodwoyi Adom Peter wo Japan not ayi muni size wate mo de mo ya kama pa aje kufuo no say nice one there vem oni adukumi mo ye adwuma papa na reka boaji kevi so say mitie mo pa na mo ani adwuma mo ye mo koso nye ne sa efe pens no say what a wow chese mo de chese Kasiebo de da na chamatan kuma so ema me pa na ayi abanti wala nyo akotia no say Mr. NS Edukumi who is vying for akotia MPP NS Edukumi be vying for catches one Sunday wate ne Edukumi wan pe won no tie studio ha no obi abefa Edukumi afa na family no was here akotia was over purpose for the NS Edukumi was Edukumi master Sadi no nana poku who London no say but is there a law that backs his talks which clearly states that there's a law that master Ghana ha law ha chese ukofo obi to sodomy into a crime and one another can it lo bi ani anma support to gay na nkofo man pressure so wonfo bi man na se onkoye oyepe Ghana for be 20 a wonti some mistake ne ho na be kwakoye o be ba be Ghana for ho against vote sa Alan and one so Alan Benz want say voilà Ghana for matio mate say de mpesa mate say na nado kan no an waka no ese pani de odware ba kwa na nsuasa te no an waka so mpege bia nfo masem so honko brain yourself bright aside was Kasiebo de mitesi o ana Franka muzu sisi afia mechiano ya Edukumi atin na na batutu what if ya me wo case yo ya te say uba tutu a me wo case bi o mangu ase ya mpesa kapa de mam tista me wi amefro kwasi amusa akode o say Haja Bintu today is my wife Lady Smart her birthday party inshira ema na bondi radio so nya say na bieja no mambi sa ho amusa akode say wo petesi wo sisim onko na odi ye emumwa na ade antiwa udi amasa no problem George wase afia me tie Kasiebo da na Yakobo sham na adwuma ya mo ye no honom no Yakobo ohwem so akosi agima no se eto de bi no anya time won tie Kasiebo ye me se kuro no ho na me tie Kasiebo de jajajai ma firi Kasiebo no sa ma gase ato me party kura che se mi so kusa wono wo Instagram na che se wo che na je sa no amakavi ene kumase ge che se wo jeme sa ma se wasrem ya mo ye srem tin sa amakavi Yakobo sha wate wo sha mankura hu se yes ade no wo be so nya apomudi a wo benya police fo a watama mo boss na me hye no den kase pa me say amani se wo tesa no police Yakobo sha pa no boys na adwuma mo ywo na na no mo atwumi amwa abante ba ko se afia good work ya Kwame Ansa prampram police wo mo ye bo ma ba so Kwame Ansa police prampram fo Yakobo sha wate na mo nya mo adwuma nzi e ba na nya ye beka but ye so ye beka na I am Brian GH Briana ano se vim na me so mata so ye me tesi pa o me firi mu nyina chese mu nim ani ni pasre Yakobo sha mo adwuma mo ye fe pencil maka wudie dada na Perez Bernardo ano se amunya adwuma no asantoa sings ano se more vim e wo Instagram munya no obie hu ada okran wo so na Pentecost for mo Brooklyn Church of Pentecost Yakobo sham papa na adwuma mo ye wo the same prophet Edubo ahem aka me ya e ba yo wo ba prophetess woni wo so Church of Pentecost for am so mo Worcester Massachusetts Yakobo sham pa kwa mi Kofidonto wo so oyira wo afan ba wo Canada baby daddy ba ko pe Yakobo shira wo no yire ne abusuafo ni nyina wo ma koda ne nya pani kese pa Dana Frempon ano se avia me wo case nti mpesa wo ye me wo case ma me se me wo case mo de abahye fia da wia me no me ensa nti ene o hia lawyers wo ho no ma wo busa question wo ho Bartolomeo me ti din bia che Bartolomeo
Hey bra, we are manya ayi. I do very bedi akon. Wase me so me I love your show pa mo case no. Say dem mo cheche Lord no. Paul kwaku jan and o say tesi Kasiebo na metie mu no. Edukumi. Ehwe o de wadwencha wo na nyesa na. Yanhwe ba ko mienu bi ewa ha. Na wedi a wode aba wase ne din de bra Frank wase afia pokua woni kwaku mu bo adwuma wase chai pokua na wa ho ofani de BC da. Sanso na Dauda kwaku so de a wode aba wase nice job. Mo bo adwuma pa na na adwa wase sister Fia I like your dressing pa. We so se din e de parking na parking dia wode aboso magana de hye nyina da aha na mumade ba ko ene se e wo se Ghana timi kwa nanim entimpanyufo momodin se de be Ghana be fa ntima pefra justice bedu so se mo bo adwuma nyankronpon enhyira mo sanso na we se ni din de Leah Nakmin Evans Abba Wanya Ghana ni menya show also what is Spinters Road not was more fire any adwuma pa mobile if you enko yanim na yanko yanim ne nto aso wuti Adom Kasiebo wate we ye tesi ye be kontrol me ne petroleum lubricant engine wire papa tia more vim lubricant any ebe call na adwenchen so ye de brebu nyina ya no ayedin all because fresh lady capsules am me vim ya just one reb man nyina sent to pampam ni nyina oba de eni se entina tete no ye so oba besia ya de ankadwa wo de atwitwu motom wo de atwitwu o serentem saa no wo de atwitwu katsirema so sent de ya tete no ya na na mo ye champion de kokwase adwa so kohwe ma me no mugu no mitumi tom saru to some say yes yeah Omo ya champion. No omo anyansa pene ne asi spray ni deodorant no ne ade. What sent to oba ho? Twi de seka makra. Wations grab water about an mo na mo dia. And na Second Kings real estate ya chese. Wom dia asase a no man soon no problem. Yen sorry Kasiebo so ma no madada. Franco Trade Enterprise for papa no mo de boye ni. Tabia bambesha so de wu didia mo se na wo top 30 konkonte what any life soup say yes. Wu didi pa. CB men and women capsules. Heavens mosquito coil tremendous capsules so ho. And Kasiebo ebron vitamin go Bobby Sanwa edukumi oba ya no abo botchro na just why fan hunu studio na conditions ni so wo bra so ete kra no say yes bra wa shada de shinga no de nam no enti wono odo viehu eno wonam ho no yakona grateful teacher for no amako university akobo degree no amaba no wo mo wokuo bi na ko no nye na atefo no shada ni degree sa na mum na grateful no aso wo mo ye teacher for premier for ma menka ne sa teacher for premier for na wo mo teacher for premier for no amabo ntre ne so wo mbeko strike na do ba ye kure nu ba bia munya botere ma no e wo mse no wo mo ko strike na wo mo no wo mo so wo mo ayi consensus bia wo mo dia ba betu dia ba 1 billion Ghana cedi pension funds bi no wo mo kan ho asem wo mo nya ne ye enti invest ni ye so wo mo be ko press ayi strike wo mo sheda ye central phone share mu no wo mo dia asem no tu dwa se e di se animoni mu ya na ban panifo e di sa tie tu pension no ko ma ayi GS fo na wo mo hwe so e manage se de ro no kire nya sa de wo mo ye ne ye anasa pension regulatory authority for no hwe so de woman yintum na so won begia to mama sabi ye do wo sekan edwa nanka de ene strike babam judicial service, health service, civil service abind your musika ama omo invest sika no epedu Ghana education service ay teacher for teaching staff die na ya masika na kwakoda NPRA abakacha NPRA say e ma no fa sika na ma a teacher for no so se sia me no wo ka say amban for retirement omunnim bebia kwa omunsa beka omusika omeji omusika dia ye bibi. In fact, it's a very unfortunate. So, yeah, cafe, a man say NPRA, we are regulator, fund manager, investor. Give the money to the Ghana Education Service pension for them to invest. In some area, the money comes from controller. The money first goes to NPRA, and within 48 hours, NPRA is supposed to release the money to the various schemes. No teachers no na grant for the only so mama degree o ntu no wo de odibesisi wo de wo mbekenkan grant ni na mo ahwe aso be se wo mo se amfasika na nko ba bi esese e de koto a asembe ba na so wi and wo so afa be de chi a won na hwe employment ni labor relations e adwuma e ho nsam so ye bright we kubo be chirem se aba ni teacher for ye adwuma wo mo ni teacher unions nyina na grant yo na atio wo ahwo mo ni mo ye adwuma se de ba asem no mbeka enti mo nyi wo ma je so mbeko strike hwe mo be ko strike am wa se school calendar na wa na be chen na de na mu yu amasa ba betra se na ye kase ye kostrike na enti se ma kostrike na wotwe na chese na wotwe na twem na ma se nkoda no David bo se aba wo so nsem sa so. The minister has given the fullest assurance. He has asked me to immediately even convene the stakeholders involved, and we are in talks with them. This is not a strikeable matter. We will ensure that what they are looking for is that their monies are transferred. They are not saying their investments are shortchanged. No, that's not the issue. It's just the transfer. Once they resolve the internal matters within their trust board,
this money is to be transferred to them. It is not even money. Why is it? They are in instruments. It's not money. You know, government has, together with all the members of the unions, not only education, we sat down, went through, we advised, we got the amount of money transferred into instruments, and these are, invested on their behalf. So far, be the chair was share a Juma and one some so you are a couple of Benwachums away, and yes, Sakabo matter. Etinagra to form a Pamonka Cambro for a woman book, Munyan as ye, one mamma Kwama Monstraken and Straketna. Quabra exo was you do or Mamma Vemine Dukumi. What do what man was a more vim what Munya Juma, Najumana Moyandi and Nisoka, Abuda Thief. Now we are dear Diamami, Abuda Thief. Kwame O'Neill was his nice one day, Kasiebo de Tessie, and I just say, maybe Tiamuano, no, Mamiasi, and what Paribia and was he tie Kasiebo pa na sia wusu Clement was he tie Kasiebo pa ye nto ansem no eso ya beto so na ansa na ne for mafo bi adwenche ba kumienu bi emfantwim Eric wesim ni din de ochre Gerard na ono so ne dia wode aba was Ghana ye sembre pa e wo no ma bi ehu hia ho enti panfo hwe no montoto no ma eye sanso na wesim ni din de Kofi Tracker na ono so ne dia wode eba ye was Brikum en wo Brikum amango ase en wuti was uti Kasiebo pa wesim din de Mata enyo nam dua wono so se mo adwuma pa na mobo no na soafo no so Awurade Adom so bebo adwuma we so ne dia wode eba wo se ne din de Paulina Amanyako wonde wo so wasere saa na we so edie nie wo se ne din de Kingsley Van Holder wono so ne dia wode ba wo se brakwaku woni afia mobo adwuma you do all Alan Benz so dia wode eba ye nie wo se brakwaku yi wonu nuanom nyina da Nyankopon enkam ho nemum jamase en wode we efiri ba wo se ne obepiem ho a ayedja wo ho yanko Adom trotro petromin lubricant adawrumenti with gu kema na ne huru engine ma brubia engine no eye fine wada menti damte tobia e wa homa no so damte I don't have for them. MCC, I know you're done. Another say, Papa. So, what me the game was some other to go. What they say? Get some idea on pet. Yet, I say, send a bit more season on another. Bonte Macassa on pay, Binim and another play, Bisan another cocan Zibino. Yet, another gun of one who say, Papa not pan in Maka play so on Peggy. Tell them, Papa. Patch for me, I don't want to open your first. I am from a choir. That's what you have for a news, So far, so good, no. Another abu one year, okay? You and seminar course. Among focus, obey you, the engine. Now, call Boko, ready as the man another say, when you be a free minute, no son, no question over floor. Then I say, Mammy, a friend me up charge. Mr. My dream, I say, yet the young Nanadwas. Near why ye gay as some yard, especially who said, one fire and Cosodom and Gomorrah, dear, than a sepa, say, 1 year two. Did I say, what do you mean? Petroman, lubricant, Adaruban. We dia homana te continent me ame de be ma odamte we amete pa we dia Kasiebo no test yangaza petroleum lubricants we engine oil papa pa na ye de ema wo no na mpacho anwumre yi wo ba bia kwa mpacho kansere pa ne be share abri paper no so na we dia ye de ayi wo de say pork party pa do mefem pork party pa wo fie kwan so ye de share no ye de efro be pono we ho na president kufo wo tie na uduru be pono so a yi enframa wo home wa brunya different frama enti eduru wonu party Awurade Kofi Asem beba ya je say na mo obehunu so obra wo twetwe no a wono so opepok we ho adansi ni tunim say ho adansi de we share ho adansi no opepok na je so wono anu on permit dada anya sadia asan wo twene ha twene left enti fro be poro so na be share Adom FM pork party tour ene ye de brown we ye tough ankasa kire say ye bema ye ne ye te ayi platform na ye de ne yeti ye fa seda em ya boafo ne wo ma wo mo ebo nyina ayi lady vase was one na busuafo nyina wo chese holiday a chese lawyer pa ko pe wo mo yi wo madwuma HRH there wa lawyer kase pa ba ko pe won so se me yi adwuma pa so vim ye tie pa chese ni nyina Kasiebo na ye de bre no fan global so se excess la vim ya chese se de wo kire wo nuanom do no kra efe keke na official vitals wo se efia me de me hu mata nkoma so
ono so no ho dwopa se de wa wote no te mepemu nyina masem chia du kumema mwate ka se me twa do salutu pa na Roy Jude on so good work na moye ewo eyi Adom FM no na chese tete Kasiebo de mentie da kokra na ma yare edu sai ana o se afia me so me like mo pa wo Adom FM ho adwuma moye no ho no eso ani dodo eyi wo de say a blessed Tony Law no se vem yakopon hia mo papa shalom peace pa na nkoma mo afia de ba bia mboko bia yakopon fa mo komra se adwo ne ba o se vem yetie mu ade na ache wa America na chese yeso ki Kasiebo no sa bra Joe won so si otie Kasiebo na adwo bedi akon adwo feri em se maka wudie dada what ya say Frank Boatin na o se fia mam good afternoon what unu nu edukumi James kwa me kire na o se mitie mpa Nicholas Boatin se oh anopedia me mama che na so afa na ye de awia bon hanti ye ma che ne yetwam enti mu na ade ache mu America wo Bishop Dwamena wo si tesi Kasiebo Kevin Taki ene da Moses mu nyina ye da mase wo se na no wo me se Benny issues na je se wo bonne sanu sati wurade majidi chidi was a hero of him hero edukumi. I thank you people for reading the news. Your news is succulent pa yeda mase papa yemfa Kasiebo no ensia no se ne yemfa seda emi aboafo madam ma yede Kasiebo no nyina ebrem munim se yede etie nyina na chese Kasiebo no wo ma na ebo mpacho pa asase a abrochefo no munye steady na monko ayi Second Kings Real Estate asase no de wan hwe ye na no mede Timothy Anyudo ho freelance commission e ba me e be kan asase wan se wan hwe ye no obi di asase fon eno de be ma wo china ko na ve go fa ha ye say no ma sika hye de bia me wo kesi ana ye tibi sibi men women council se de ma ne mema ye yo se de ba obi abenya hodin na de ne me yale wo china ma ha wo ba bi won ma ko wa no a wo bi so okra ma no de ma ha be ma bi wa sa baka te be ma no ya kwadwuro so ayi ahodi no ni to sibi men women council ma no won no me de heavens mosquito coil wo kwa na spray fie ho nyina wo be ba na chese mo wan ketenkete ntafre enum ne ade nyina na chese wo kuma nyina tremendous council ya che sa mano ye de no da ko bia guna baako adutuma butes ko de nwura no mpeni mo genu ahohuru bibia wo mu a enye bi egu abonte what's grab water about an so adamfo na Franco Trading Enterprise the phone papa wo di fia brochira betwetwa magana fo nyina nya bie enti obi anya ne de na bra baako nanaba was you didn't read my message we are not message ukraine ne. Osi we Ghanaians are not looking for a number of ministers who na per resource you nana batutu mango asemaka wo de we hu want so ho ya na we pay attention kakra mama yes unim tie and no manya na me betwa photo ganganga bia me batu Facebook wa ma hu say yes tie and no de wo na aye papa wo town awie madam ase ye de Kasiebo no besia no say but the workers they say ya nkasa ya nya akwati twumpe ni bi nso ya de ya na de yedi akonia baba kakra sa ya from me vim lady afiokua haja bintu na Adom ngene nkembla obidum bie kwaku edukumi na onkra di ne de ma one Nilai ha wo hini di on lion di no mo anti sisa Debbie say ye ba de show ya na some yem de show nti me ban kran no e na ma ba de show nkan no problem Nilai ani o ya de show de so nya ohia nkonwa yire o asemi no abosi konwa yire so de akoka akuma ba bomenti akuma sorry why abikums fashions hu adukumi wa Adom TV not so share up and down be a tiapa abikum awale padi obi akobi ayo na yatwitwa de ahyanze yete anum say abikums won pamata de ma me da won pepam shani kunu abikums ai kwa hu de Adam asiama monity promotion